My real Tangkhul now being into psychology, the talk with Sorinthan Haorei, Qatar episode li welcome salushi delay. Aja itumna interesting salakaya kala special salakaya episode aka kuigalaga itum yang room kvaisa se. Aja itumna Tangkhul shanao being we wortamrin memoramli itum janpai sang room kvaisara itumna teija Tangkhul we miro hili shanao we contribution ikchung kalaye. Katitai salala itumi patriarchal society sao gida male dominated kasa society sao gida itumi shinao na contribute sadak like chungka itumna we tend to ignore it kala shinao na deserve kasa ka chungka masanga phangla leipapam khalei thada theipapam de leye matala kana wortamrin hile itum shinao bina kya ka them salala kya ka hotna salala atuna deserve kasa masam ka phang thada la chungka theide leye for example itum shim kuruli naungara chungda lehai khawa shanao bing larik matam sagla miarnaw li larik tam thing sakai chungka khalei thada theide le shanao bing le ai ava futyo wi jinda ava miung sa thyo wi jinda da larik matam sak thuji chungka theide le kala now the larik tamaman la class 10 12 or graduation kubai salala awi sa khangai ji masala na sacrifice salaga larik matam yula or sa thweda awi apangra amengra or shimkhur bing le nganaw thweda shnau wing na deserve ka sa atum na sa khangai masa ko khuila chung ka thei shnau wi ning jang shnau na ping na atum le passion khalai atum wi aim in life je achieve masa khar la chung ka khalai thada thei de le jena aje itum na hi khiwang hi tha hau ka tha ka phau mai ro ji itum chan phoi hi khuika khwai sa se aje itum na special sala khaya guest khani episode li ra jangai de le ye itum na anile welcome sa khuilaga chan phoi hi moron da wa khwai sa se ashama ko akub lamle itum na hitha ji ne gi ji akhawa theikula ra gi shit sang lai jena remekap da aje with special guest khani le ya really introduce samike khresa da Dr. Sinalei ahi special sala introduce sami okay itum Tangkhul we shnau wing chaili first PhD holder ne 1998 li ahi PhD sampang hai ne shnau chaili khare ne jena shohli razang myang chung khaning shie it's an honor for us to have you here kala khania sada koirum la Yuimi Vashum arui ahi Tangkhul kitam now saklong we general secretary sadle Sentinel College le lecturer sadle ahi author la akhang sai ahi shinau bang champion akhang sada family sak sad la chungka activity ku kala ga leida kleine jena aja show hi was special sala ga na shinau we sada itum chanpai hi phaingrung vai sas all right jena issue chanpai hi moron da wa pai vai in a makeup da doctor li akhang hanau ge itumna thei shangai la khai kuchungka le ka sala ma tai mai thui ja khaba na ba no wili record ka le da kle Tangkhul na uli khare sa da PhD degree samga phanghi no we journey struggles kuchungka le sa la hon thei or experiences ni ka thang mai kliang mrang ba ja tam ji Tangkhul we shinau ping hi thala kai na lari ka tong chila ma le sa tu gi da no we experience it ma ka share sang sangai hu mangai na itum Tangkhul society nala inspire sa kui palok chung khalei sar da kui chen na chi teu mai ka share samila okay Sorinthan ni so ne na khle chu sa ka na hi da Tangkhul le concern le la ka hi ka tha adam platform sampang khang sak wi wang organize sa khami wi wang tra kha ning shi first Tangkhul we doctorate ne ke chi honor khami chi wang la ring phai ye ina iwi ka shi ga tam Wadam rinwe kharajan hanglo jeka wa iwi shim kurwe background kitiaw ka hangaye ihi ringphala khaya shimkhur li rarkaye da hangai ringphala khai shimkhur ge jitharan sinalupalan li ka hang maning mane kha awawa naungarawi jinaungarawi relationship sound family li brought up sa ge jine jena shawi hi financially struggle saye lui khawa mirin ringe kala chiwangai na ithum naung ra ping liver kipale gani wi mirin tha dam ring sak ngai mane jena katong ali lari katam ka chi hi encourage sa ga jine ishi shinau phanga mia no khani gi jine we're a big family jena ot pangla kai na saye kala ot ka sa chili chot e ka thala la ji enjoy saye ring phaye the family ne ka thala teamwork thala ge na leye cooperation leng rok laka jena nganui la khawe na ka shugatam ga ji liwa hab ka khano ga ji male lak mane me khuli tam ga ye larik shimji ijam ga ya
khi cái English medium English school iram khuli ishawa kala awing sot naw ping hina jang naw ngara ping we future phaning laga donate sa laga school ke tena private school aka linga jina wa jena school ji athum na ngale la donate sa ye acha ping la athum na tolop mi laga chita da linga ka school ji li tam ka ga jine ta ishi mayor naw ping runo shinaw ping runo ishawa ni la ka we na hangjing e shimlui ma le ma ko jiwangai na avu ini pangshap laga na thum lairik tam khuilo lairik ke jawi tam ka khui ji na wi mirin sa gi ji ne ini na mathui sang mi gi ji kala rom ji phun gi ji kala shimlui ji dun ta gi ji khi kam le mne hi shinaw la mer naw la ngarai ja ye da rar ka ye kala ji da da feel sang sa ke hang ma chin ching ji ne je na nganui la kha kala high school li katam college li katam chi tharan li I shiwi shimkhurli ot ka sa ka ji hi shinaw me naw ka ji ma khai mane shinaw sa te isha me ngrali itum na sa mi phlung ra ka ji lam le mane me naw sa ku ta ini na ma sa ran mane ka ji lam le mane itum ina phaning ungai thata isha me khani hi hard working sala gaya kala itum lila na thum shinaw ne ini me naw ne ji ki ka film sang sak mane this is one that makes us feel very comfortable how good lui wa chinge mirin li tuition ga ji azak ma thei mane ma khui mane kha larik shim la ka school shok la lui la wa ga ji lui wa ji la enjoy sa na ga ji jena school ga ka ji ring phana la ka village school da ji la ocha ping ning sang la ga na tam me wa jena ngan wi la ka we na ina ocha li admire sa na de oja ngala naw pingji athumi sari ka sa athumi shep shitu khama tu athum nara tam ka ji thai sada ko to ngaji yang la ka yemetric pasa ka I oja sare ka ji ye I we dreams ha ji la chin I se sa ji nge metric pasa ka ye na ba college oja li ka hawo de college fatam la ga jang chin I phat ka li college fatam me wa chuma kitima jele chiwe oja ping we smart ka sa dedicate ka sa Tata young aina gachine impressive sana ye. Kala thumi mirin kharing kharak chili. They're very godly. Tata itumna admirable sana gaya mirin ring chithaye. Chitao gutam I college oja sangaye. Ina oja sa khangai ji thata mdai sangman gachine wa. So Bombay li masters vatam gachine. Again, chili professor sadak leping ji. Shuna ongnu is onzon gaji jawe kari thawla gaja flat lipam laga jang. Hada ring pa na agaji jena I thada sehasa ye professor la sangai chita ka professor sa ka khi ma mai sa don research sa ki chine ji ina ma dam la khaina ina sa khngai area akhawa Tangkhul wi shanwai jonwai ji I interest le na de nganui la kala I ra rak thai ka jon ka sa hi iram wi technology akhane singtun shong wi jang shina ping ka tong na hi wi technology ji themsere thata kashi ka pha ga ji ma thei mane ka hiwa shina akhawi trade sa thai ser ga ji ne jini IMA system lagai na ina thata tentative chapterization a kind of winningly ina larik hi ka pi lai thara ji blueprint akhawa lai ga ne wo jena master scope khalew te hi ningli akhawa rawe ishi we family we problem hi yang laga ina PhD sa ri ra ga ji hi wa ya ba le khwai shi gai de la jena shimlu ungla ki ka ma hang lak mane kha ikla de yang ngai na JRF we want prepare sa ye the sa laga university li enroll sa ga ji ne ta chi ta da katam chi kep ma le lak la ring phala ga na dam ra ye kula mai la ga na ICSSR na iwi topic je selection li sang laga I JRF sam phang de ta chi ta da research ka sa tam li la hada ina sa khangai je atam cha la ga na sa khu ye ishi hi financially independent la sai da hangre shudam man laga thada isha ba mang na earn ka sa ji kho chot ho gu da isha ba hi irami dispensary we pani ka phung pa na wa turu ka ta jang ha ithuma isha ba li doctor da thai gi jin da khuli ari singhau da ji da ye ji de isha me ka khni hi na thak la ga na central service sam phangai
ta iwi akutu khani chilana Guwahati lipam la care kuitui hau isha mai na masters tam la ka I earn sa la ka ina tio mai ka support sa ye jen I masters wa ka tam li isha mai na privately awi school profession ji sa la ka ili support sa li te ishi ta da self support da sang ro government na la fund khami ji la iwang it's a blessing expect masalak sa mai la ji ta tam kui pa ye jang ga ji ji wi adam li ting truk ting shini ting ji shat sam ga phang mane ka tha la ji amount hak la ga da kui ye sa da PhD hi I atam mazang lui la 93 li masters group kai nei then I was 23 years Jena 1997 li hi submit sa kai nei then jui atam ji masang lui la ili 98 li officially confer sa kai nei je thata I 27 years jang jeni iwi guide la ila ring phala ge Manipur University le de chingkum tyong mai thui da PhD confer sa sam phang te nga zan la ge na tam khra ne ka thala la shim khur wi na ithum li ji thata hab ka khno ma milak mne kala thata shim khur li miar naw shanao ge ji later ji la ishi khla de la fail ka sa pa je nga samru kho ge ji le haw ge da jang ta da songja khang khui thata hunna khali cha tam ga kop sam phangai ji bang be bra litra ka ning shi ning share doctor li no we kharjani chaga very interesting kala ithum li inspire la sang sak tele mai no we mirin li no we hard work no dedication telam ta la ga na oja bing we through na inspire some sa khuilaga na la oja sa da khlei ji thelaga ring phai yes adang ina mention mak sa ka doctor Haorei Pettigrew college li assistant professor sa de le sorry ithum we Tangkhul we wortam he late 19th century 1890s fakwali how pok with the shai first Tangkhul shanao PhD sangpo in 1998 after more than a century itum we shanao Tangkhul shanao PhD sangko phangne Charline hanglo very late Tangkhul now being shanao education hili but then we're slowly progressing jen acha hili tum details sama da sanwara khnia sa da in a kuirum la Yuimi li arujing han bubam ke itum society li ara itum na tyong ka ngui my generation sa da no we wortamrin li ka da rak la chi tyong ka thai ngai itum mi ku mo te yo da ka chi chaw experience ka te sara no we achara shong da shong za himam chi la na ma ta la ga lai ka ta ba tam li ka da face sa experience ka thamai li ka tyo ka thai ngai li ka share sa mi la itum fortunate sai jili itum generation here ada awan la like tamu importance pa hi equally gender katong hatter ka sai ji pa hi realize sa tamli itum like tam sam hangai eva particularly eva kham highly zang iliva isha wawe azerba pa shona anang so pom se da eva ling so pom khai ning nu le le khawena chaina eva like tam mi da smooth chala gai na 10 12 tam khwe laga da BA na chennai lita tam khwe chaina Jili ili BA na shapolo de la mahang lang ne la khi tam ngai fugle ita hang je na e master tamra jila Delhi li journalism master shang tam khuli jaina thada I hi muchuk laga as otha hain pha mera the PhD katha sa hi wa thada suggest la sa ye ka so far I wi wang obstacle um le chu je ka unfortunately I think pisa financial stability hi la it's a question chung ra jang e thumi the irrespective of parents being the importance kya quickly just halayang in the case of my siblings ishawana class 12 in tangda ishi siblings khangdai tong hali tam khwing sak ka isha jon khar ba hi matam lilo da mahang nei kha shinao being hi by nature the Ari Helen success na khanga hali wa shinao being here by nature we're very giving the avu na the itum awu clipom le hoina shinao being hiva khanga cha they are very giving jena shimkhurjili family status jili yang laga ai eva tang laga in a support saurak jihila itum ni naturally rai je the mere now le the itum the family ni itum ni instill sa mi ning la khangja shinao being we psychic ji dai da hangi jeni isha jon la
our class 12 ai na tang laga our opponent sa hure ka la siblings khang de bing ba la ne help sau ge da our chi ha da khur ba ji chi ha stop ng sa ma we ka ka de bing wa tha da eventually one after another mem with ha da ka tam matam khui se re so I wi wanga it's very fortunate for me that la kala chi va tha da isha ni ba chi la isha ba wi youngest sister ba ji la ala me kupsang khyogi da shi equally understands the importance of literacy chi wangai na tha da I would say that I've been very fortunate in my journey okay ning share kharjan ji rimphala kai kharjana khang sa de le na larik la ka pi Tangkhul shanao bing larik author chi ak mak le tha da the larik ak na publish ka sa chili no we journey ji or no experience obstacles like or he like a be trainer na likat hada yaruina kui kala huge experience ka thala tyo ga thengai okay I wi like ka pi hi in de hwen ka pi re chi ba mlem ne ka I create journalist ai ni o nui le hwen jena I master ku pai laga journalism ni kup sangai da ithumi I blog pi pho khai ne jena blog ka pi laga I poetry ta short stories ka tha khakpi hi interest sang leo jena I aita thai ka tada I will lyric chila this on child sexual abuse jena thai ka yari wi wang la pha fai le sara shinao bing wang pha fai le sara jeda kapi laga honda I wang hang se ji ka ithumi society live women authors being wi wang opportunity chungale because ari hon hi woman empowerment we tam sai da shinao being if a woman come out and say they want to write a book taka athumli attention ku chunga mi publishers being la ya the jaina I wanga tada fortunate sala khaya generation ne tada ithumna ina I like chik pinga e de ina chui child sexual abuse we maramni tada ka pik shok chi my the publisher was very welcoming like a public being la tada I readers being la tada very welcoming they were very accepting tada encouraging la sana jaina tada ithumi arhoni hanglo ji cover ithumi society li gender based tada discrimination gi hiva I think it is so much better now jaina woman with perspective fine la tada kapi ngai le cover I think it is the right time for women writers to actually come out okay ning share kharjan hi lumo mandale our main topic li zangor issue he Dr. Lina Kresa dang hanauge arwi no we experience li kala no we personal salai na yes as an assistant professor chimamning la general salai na yang khawali ishi Tangkhul shanao bing we wortamrin hi kada da thei khuli kla ji tyo thengai kala wortam hi education ni itum develop ka sali itum progress ka sali kya ka importance kya ka kana kla ji thengai kai khana ai laring matam la kisarak la ji winning chuk la chunga jang fe kha itum we ar hon thought hi ba yang ai nok thi thought ning lim da shit sange only education can help us develop ka ji la chunga ning chuk la lai ba pam da lai chena issue situation hi ka tha da lai reality ka tha lai kala wortam ni kya ka kana kla itum reik sang hak sangli shinali focus ala contextualize ala tyo ka share samila thui khai atam li shinao na la bible ba the ga shapai re ta hang sa de kha ari wa realize sa se re de phani nge isha vu la rik mutam mane kha na mirin khring khrag hi kya ka jot da struggle sak la ga ji ithumli repeat ma sang sak khangai isha vu hi ithum ngaya ga na la rik ga pa la a yorpam thakla ga na na tru phum mi la ga ma thot la la rik thui pang sak ji ne jing hor ga ithum wat sa ji de ine hi ka hang ba wa shinau na la rik tam khui la ma tam khui la shim ka pan ga ji hili a thata 100% shinau responsibility khle da jang shinau kashu ka tam hi darkar salak e shinau na thei thang ka pai ni darkar sa nai de ina feel sa ye ithumwe ari zatakle tangkhulwe shu tam dakle hili mai shinau la ka them ka chung ka lai de ari school level li jelala college level li jelala adang Yuimi ini discuss sa ji ne college li yang ga ji tharan
shanao enrollment chung mai de Sentinel College li shanao enrollment chung mai de iwi college li le chi pam mai kala ning ga sang je ga shanao na ning sang mai de tam ga bai ga chung ga lai ga ji tata promising sala ga ya ga tam naw ga chung ga zangai kha tam ma man ga je na tata excel masala tata watang thui gai tata placement khang de pha thui gai ga ji le ga pa mai ina khiwe wangai na tangkhul shinao khanu thot bing larik tam pai na kala larik kadam shinao na la chung mai papam chilaka arui ra shung de ithumui employment sector li ithumui office li ot kasali kala shim ka ban li ngalang ka phai hili mer na pik na chung khamai thata bread winner jaya kha mer na khamai thata jang kala mer na chung mai ot kasai na shan ga mer na chung mai papam gi chitala I thada mujuk laka ithumui mayar naw ping na ketiaw ka ning hak mai haushi ge jiwa ithumui mayar naw ping na ketiaw ka self empowered sao shi ge jiwa ithumui tangkhul shinaw ping hi shongfu ma sha mai re wortamrin manga wa mai re ini hi khang ba wa shinaw hi lari tam da ari PhD holder akane assistant professor akane kha shimli kashagaza ina hangde Pyo khamthaji ina sade naw khanga naw ji ina sade family relationship hi ina maintain sai gardening hi ina saga chinda ngothor nga zin we family aka run ga sawi management ji ina saga chinda tha kha ina iwi ot mangale atam kya ka mi shabda le ina ji tha ta le ga iwi naw ngara ping iwi achina bu ngara ping tam za takle kala shimli pamla persu sa takle pingwe atam hi ga tha ta lera ina tangkhul maya naw ka chung khali lama sot mi ngai ye shinawli manga wang sak khangai kala shinawli ka tom khangai mi naw ka chung khala le papam da le ye kha lei da tu ye na ka tom da what sagli ithumui paradigm shift ma khale thaye acha la ka we tha da overloading attitude jan kala ithumui division of work hi marna khai ge chitala mer naw na la sa ka pai ot ji shinaw na saran phung ne jai da shim ot hi chun shinaw pingli 90% mi wo chi ta ya ka ithum shinaw hi rar ma man ge je na nguni la excel sa da chen la rar ma man je na ru tha da family with burden hi jang kala hiwi mindset hi na hi da burden phung lo ga fu ga thui chi tharan ithum li deeply ingrained sa kind hi ishinaw ne hi I ot mangan da ina saran plungji I hita plunggi jinde jaw da tata automatically she is so engaged and involved in the ari shim kapan wi hilijang chita haw da awe profession patil excel masarar mane da yethekwi lari kashi gadam le mayar naw ping na ngathoroi na ngazin wa shung da kashi gadam naw ping hi otki kamle ki ji tha da taye mayar naw ping hi kashi naw ka themlun ma ka themlun no ava sakhang yi ot ji thada iwi ot lagai da sa ga ji tala tha kha kashu gadam jili in the long run ka ji ban excel sa tu yaura anaulam shongwa jen iwa shinauli mer na ping na ning ga tiaw ga hak mai haw ji shinaw hi ga tiaw ga elevate sare point ka khanieli in a concern sala khai itum shinaw khlat da shinauli decorate ka sa shinaw khlat da na ikhlat da yang ga tiaw itum khlat da jang kala shinaw itum khlat da na ina Yuimi lima ka tom khar a shinaw saw da ngarai ka cha awi sit de ra pam gi ji na mer na pali support sa khame ka ji itum shinaw wi li betraki mindset jirli jang traditionally ingrained sa khai akhalai da leide ta hi itum shinaw ping na la ring ji thei se itum naw ngara ping liva o itum kadam naw ping liva kiwang na shinaw na masa shap magada gaji hi mirin rin in ring gaji thei darkar sa ye da khui da mer naw ping na mang na shi mara da khui ye ka mer naw ping li le shi la ge khya shi ngai la ge kala khya ji mathala ge na wholeheartedly khya shi ga pai amai da awa awo da ho ga pai ya mirin akaring na sak ngai ye ning hak mai da jang dependency leina how do mer naw ping hi dependence na de legacy ne da khui de le re kha hi mer naw na thuk mai da majuk sak ngai ye
cha lama semmang ka thai cha lama hangza ka thai shim lama sa matha ka thai kashan ka chong the grooming ma sa ka thai iron press ma sa kui ka thai laga leishina ga ji ili laga ina akui na phaita sung de ili sang sa ga ji hina ili thada iwi ka shi ga damli iwi professional line li tra ka se ka khut wa le re ka ji ashina ping hi superman wa maning ga jang ga ji I thumai tangkhul mayor na ping li ning ga tiaw ga hak meng sak ngai ko kala self empowerment hi laing sak ngai yes ni share reality jim talai hang sere miar na on behalf aina itumla ni hak mai ra je hang sho ko ari miar na tonga miar da shitsang ai originally doctor second part of the question how important is education for us to progress itum rai cha da shnau la miar na la wortamrin hi quality education mi talaga ni sampha ka wa itum ka da kya ka important sak lai jine kanak lai jine wortamrin ma sampang sala la itum haksang rai sang pai gi chi leiga wortamrin hi itum kamthai sampang plung la itum haksang rai sang pai wai wang ji teu ka share sam mi thala ari ina bible tuili le shila khai ak le ye proverbs wili chang wordam hi mirin nei ji te itum shinau ping hina wordam mathalak ina sampang kai tharan li itumai miar na ping la khya ka mere kala aju itumai kharing khrakli sinalu palan hitra kha wate sinalu palan chungmai tu ida zadda invest hatak la hi itumai wordam rin li ne avu naw khang naw ba shinaw jina wordam rin hi exercise sa shi gi ba naw ji class thra da khani ka sung da awa wa wi ngalem lipam la ka ngathor nga zin avu na tam ni la ka kya ka pha kha mata ya naw sokra kala ji itum tang ko wi asset pa pa mai ka ji wa coaching khui la ka mai te wi li mayang wi li thing thra thing phanga thing ma goi na shok khai ji ituma ji calculation ma sa ma ta le te jena naw shi naw hi iwi class li mi sha khalang ra pam da kling da I ocha akhana tam khami de avu jina awi naw khani jili ka thum jili tam khami na ocha akhana mi sha khali tuition room li tam khami hi ngate hang re kala avu na lei gi shi na naw chui capacity thei la ka naw chui ka shi ka pha ka tung ka kam thala kaina naw we ning chuk thei la ka pangli sing la ka avu na sa sa mi man la ka tam khami naw ga ji ji ba mai khewang athai ma thei ma rukla jena iwa tangkhul chingri se jil la shinaw wi pangli lei de lei ye kala mathang na tam nga sa ngai ye shinaw li tam pop gai danger ne ji de yes jena na ki ka ma thei la ka je ka itum shinaw la ma ka thei ji ma sangai ma thai ka je kha ma wa shung thu ma da ka thei wak la ma ka thei wak la ma wa lei khlon li la ma jangrar duik fa li la ma jangrar alung jili prei kharni thada struggle sa la ka ngapat khai mirin khring ji tharan itum shinaw ko chunga frustrate sa la ka indulgence sa thui ka hai kala society li parasite sa thui ka hai ke ji ka chunga leida le ye je na achu wi mirin rin hi liwa shinaw ru no mer naw ru no in educated sa la le eager na educated masa sama da jilala itum hi co exist sa bai khwai kala hi liwa in a iwe experience li shinaw ka them hi na adjustment li phama ye da khuye tangkhul wi chat khanali wa shinaw ka them wa shim gai ram gai ko ji de itum shinaw la mang na simare tata miya khana kya ka sound sa ta tam khuikla kya ka humble sara da ina thning nge the chiwa education hi wa mirin ne ana mirin ji tam ka stay ne kla ji na mili khya ka khang sak ne jena tata shinaw ping hi humble sang sak se submissive sang sak se godly women sang sak se protective women sang sak se je ka khamata wordam hi ji should mi se yes ning share originally tam pop ka hai little knowledge is dangerous ka ji ping ji samphang ping ji na shim kai ram kai ji le re da khue otherwise well educated lady ji wa shim khu sem kara ram sem kara chur sem kara da shi changai ning shi nai doctor li kurum la Yuimi li na ji relate ka sa question ji ngan ngai ba ma ari doctor na kang ji li in a daily form side daily shock chang example set sa la kai na ha okay example sa da itumwi ji li ka pom miar naw ping hila ka thang ga do athang doctor na da college wa ung jen ot ku khai thadalak chung khala thei ba mai adui mention ga sa da Pettigrew college le no sentinel le no shinaw enrollment hi chung khala how go pogli ba ing sa nang chung ka ba la ga ba chi ga yi
responsibility family wi chungna da khyo gi da chili 10 12 li ba ko baw laga chi ko bai laga family li ngana thyo jo gi da tam pop ka hai chang ser khan da khui chena stumbling blocks wing hi himang ning la ka te la khima mai lai sani kla in receiving quality education chada you ka ning li wa education ji degree sang phang chi mang nam ning ne da khui and mathala ga na war tam ji tam khui le ga wa graduate mukup sa la master mukup sa la 12 mang kup sa la a basic team thalain tam mai ka chi shak pai da khui ka basic ka ma tam ni la struggle si chung na how responsibility chung na wi da mu khui kra le le chena no we take khui li la as a Ariarina Ojala Sadle, TKS with General Secretary La Sadle, itum katam kushayli, shinao being reality, Katadle Ligla, Kimo Mega the face ali, and then quality education sang pangli, stumbling blocks being got lady clear, Laga, Chili lastly, Ari Dr. Lin last can hand how important is education for us to progress equally? Jire, itumi coexist sadly, Ogida, Miana Manglari Tom Laga, itumi develop Sabai Lakrala, shinao being live at the Kisargla, the High Lakla. Atangang da the majority of the household work ya shinaw nagsanda nawla na ka khang naw ne daga ka themwa na naw ka wa themwa bi bom ra I mean naw jim tham bi bom ra so no opinion li ka thale kla ji ka share samila iwi experience ai na wa iwi ka tam naw experience ai na shinaw ai na mir naw bi hi iwi ka tam naw shinaw kai ka hi rakli ka hapta li class khani skip sa rakli ithumi extra class kuira ji ka thak mai ngau ge or mrakli wa thak mai da class khui se ji ka hui mai da ra ge jilla da khiwangai ka tam matam da khle ya layang awa man tam sak da khle da ka khiwangai na khle da aram maram jing thingwa sa ka apa na oli za tham hang mi re actively hang mi re so athang mem hangai da the responsibility shinao bing hin da ali kajangkhat wa ana ava ba tam da hleinda chaina focus pai wa ali no ye ba him thalin kupsang lok ji focus mirani wo idhum nam thalai ning se ji ka ina thang hang hai da shinau bing wi le shinau bing hi idhum khalatan la sa khui ne ya ning khrik thei nai da ara in a chon wen da in so mai da in hi yang sangrani kjiwi da idhum wi le hi zangai da iwi tam naw ji la ava classes lek chung ka misa pom mai the katam na hamang lam ning ne the shina objung ja he class 12 11 12 ru no ba li ka kar no shina obingi athumi household chores we responsibility ku chung gan leiwo je na thang mem na khang na the you khopning li wa mir na obing na la ai achon na ba sa da clean da na focus halo gu ji ba hi the step up ka sai iwa ku chung ga da sai da the mem li ji ba ji mya ngai wo je na akhan na wa ishi shina obing hi awa wan matam lo da mahang sal la at the end of the day, mere now being here, atumne educate sadagli, it is at the expense of their sisters. Sisters being here, atuma naturally, okay, I give up my studies, jelaga atuma otsa theora, apa amai baji BA, jen master, MPhil, the post doctorate la, the queen sakji in a eva like atam hamai laga, the amai bali saur no jipai, jen iwanga. Tada itumi biggest stumbling block hi shinao bing hi itum khlatawi self importance malay nego. I mean sometimes we have to be selfish. You know, we need to stop tada yo isha mai ga thara isha pa ga thara jiwi tada phaning shon gi ji lamrakli itum khlataw wang la khapning hi darga sa ida phaning tada ari honi context li wa i wang a chin stumbling block hak mai da khui because tada awa bing hi larwa literacy we importance ka sai wa phapta se rain da itum ming so now in BA li classmate cha hai shinau bing hi lang sam khai wai class 12 li classmate cha hai bing hi la 12 ai nang samai la ga shimkhuli support cha theory da Tatang sam kai wai isum Delhi li kapam la thei le re apang ra bing wa ameng ra bing wa like tam ser le achon ra bing na samai le ga tata support cha thui khai ji hi ya ta jeina tata ayar way influence ka salam ning ne khata da hi shinau bing choice ni wo so sometimes I think we need to put ourselves first tata itum khlat te yang ji dai ka wa awa wan la ma kham tata kham chaw gi ji maning mraw ne the eat awa eat tampung re je khawa ai na shimkhuli support chalo da khang ma hang mre wo in actually man jili thadaw ge itum mayor now ping we wang ai na lang sa sarala issue society ar shinaw ba chin kya tam ngai salala male dominated society saw gi da ichi wine lang sa sarala ning le shinaw ping increase kai ye yes but at least to some extent adang mem hang khai da mayor now being he the
entitled sa thu head la even mir now sai da sha jon nam tam la kim tham ni reserve nam tam la kim tham e tam hui gi jin da gi ji athum wi le yo I wang ai nam tam jla gi ji malai ji why because itum hi patriarchal society in a cross hak jangau gi da tada at the end of the day mir now ba hi na shim tung gi jin da property yan khu gi na shim khur ya nang now gi jin da ju mindset changai de ya mir now being hi Chili thada achon wo observing ran magtam hili saktam hulu je entitlement hilei khai thai thada mir being ai da ji wa abaji tharan phung ili support tharan ni kichi ba hiya jaina mir now being la I think thada kiteu ka compassionate sak me ji hi yu wanga thada der ka sala ge da phni ngai athang compassionate sak me ji ka me mo ya thang wi khang da ning hak mai lu phung ra ji sa mai ra ji ka ya thada I thu mi wanga yeah I think that is very important for us. Okay. First part of the question. Second, how important is education for us to progress, for the women folk especially? Are we shanao bing kuchungja issue discuss quality education thadam sam phangrar da leimne and then 10 12 ili khangsamina chungmei da leim talaga na tamwalaga ihing salagra ji aim le laga chatak le cha khamak le maram baba family responsibility society pressure hi tong changlaga ka are ishinang sandak le wortam hi kamatha wortam hi samphangi yi phlunge itum hi haksang rei sang sei ja ka itum as a society as a family progress as ji ka idar ka sa phlunge gi opinion hi leiga ai as it is ari leidak leila ki kham tham ni jen leilika ka tha ga no opinion li ka tha leili la jila share sami thaul itum na chiwi question chira ta have athang mem na lakte khota sai wortam rin gi hi it's not just the itum school degree ji lamning ne ya cover of course itum mem na athang khang ji im yang ai nei wo like chung mei da tam kui ka shinao bing humble sa mei wo thai ka itum na thada mi li la understanding sa mei ji adjustable sa mei khare yang chena iwi answer hi wa thada mem na ngan ka hai na nei thada itum hi education gi ji hi wa dar ka sa wa sala ke thada shinao bing le yang athang wi mem na khang jili iwa chi chap cha echo samre shimkura hi progressive sala kai na ring sei ji ka avu ba hi educated ka sai dar ga sai wo itum na ari itum ming so now bing ri no ichi shimkur no thada yang la avai na wa khani ni educate sa hi naungra bing hi open minded sa me khar je athum narrow minded msa luim ne wo jaina compassionate la sa me athum ne yang jaina athum empathy la le me jaina ava na tam khui khai gi ji hi wa naungra bing we wanga that the future hi mashame khar da hangji the I think it's not just for the women ourselves cover the ji thai ka itum society a hi rama hi shimla ka tonga awa tam khuya shimla thada shimlak mang ji si je ram we progressing thame khar da thei da shitsang ji ba je ning share nani ling na man ka I chung ka inspire sa khu man da le ning share arila Yuimi li hinga han chan thau ke Ari itum shanao bing hi quality education samphang pha mai pai mai khawai itum in practical sala na thadang lang the implement sa ka pai bing measure si khima mai sa sanikla itum institutionally based ka sala itum family rela ari ko chung ga hi itum mer nao bing hi when ada issue a kalang sa itum stumbling block a sa da chung ka cha sha kui le ni discuss ha ma na ka chima ma ga ji or itum mer now na compassionate sa kami chila aka but will there be other measures which we can take up together hila shinao na itum wortamrin ni kuige da shinao mang lam sadar mer da kui mer na lo jang plung re as a society as a family or as individuals itum na measures kimi mai kui pai nikla quality education sambang pai pi ka share samila answer hi wa kajangat wa gender based mang han ka vai ji thai athang khang da shim khura khali chamsa da naungra hi shinao guthum yer nao guthum jega awa wa hi preference wa naw merely mi ji mei da jiwangai ne India li la shinao bing li education mi phungra ji right to education le la to basic the level of education we the jay the eva quality education hi the shinao bing wang the specific na the khira ka pai ba ji for now eva ji ba ji mom chu khui thei lem ne ka quality education gi ji ba hi I think it should be like a wholesome effort the institution a how we you know the school ji na quality m thai ka wa I wang a shinao the chamsa the Pettigrew or Sentinel for that matter ishina
education impart sa dak hi shinawing te mir nawing te impart ka sa meaning la so we have to improve the facilities we have to the jain the shinawi empowerment ga jila oja wi tungli lak chung le yo oja bing hin amra khli school li no class li no khai de ya mir naw bing li thada favor sakshi thada shinaw bing li asa tam hau je ga shinaw bing li cheba sang sa ko mir naw bing li event ji sang sa ko the hi thai hi yêu vang shinaw mir naw dang te hangai na tam sek bai vam ning la kha hi tha favoritism bai hi ithumui oja bing win la psychologically hi bai impart mak sa bai yêu vang hi important sai the khui laka of course ithum shinaw bing li la at least yêu vang ava shim khurli thada awareness kami bai ya that how important it is for a woman in the family to be educated bai because at the end of the day shim khur tangkhul shim khur ko tong yang walo shinaw na khangui se re wo thada chodai re ji ka shinaw ba hi na khangui sho ne awa wali la naw da shinaw ban naw sa le ra je na shinaw ba hi li empower sa se ji ka ithumi own psychology wi wang la shinaw ba hi ali literacy hi ba hi ali educational empowerment ba hi le ga il self confidence le me Zaiga is self-confidence le va in any professionally kazatli le iwanga iwi psychology importance how mo jade I progress ha shape ya ka in class 12 li tangai laga in otsa sa laga in kya ha promotion ka sal la I khlato self-confidence cha hamle jila so jena iwanga grassroots how pok se ka avaina awali thada importance by shinaw being la importance ai gi bai for me jibaji le because quality education je ka vai thum na shinaw mer now the school ngati de ka khaila meaning thu jaw gi de ya thada I think it is more of like a soft approach thada iwi opinion le je ma'am na differ sa bai okay ni share okay ka jaw opinion ji thada free sala ni share sang rok sai kamtalak chunga zangbo bamdalai doctor la aru ichina ngahan bopamra ithumwe yes aru Yuimi na kahang thada ithumwe India wen yang sai jiga shinaw ping hili education mathada makhami wangai na government la beti parao beti bachao athumla shinaw li education mathalai khami hi kanai gi hi realize la ka sadak leine that means government na kanesta nation na kanesta sa leka I think ishi tangko society li hi wa saplong gi ne da khui chine arwe quality education jiki arwe athang ithumna khang jek thada school kai da ka dak lai aming wang mangai na khi tam dak lek lam tha dam thai exam pass a vai wang ka katam or arwe shim khur jiling na ithum ukrul town hilila focus ala ka yang se jika wa than bom dak lek jung jai shinang sa sa re awa wa mak lai miar naw kharba na ina than bom lai sila cha kam lai samre shinaw bing ban responsibility ku chung akyo wi da athumli quality education sampang khang sakili chung di price sa khai thada thei jine jena are long run li no are represent situation li no quality education hi ka thada khima me measure ku ka wa thum tham kha da sampang pa ni klog ji ji tyo me ka khathei ngai ka share samilo Ari itumna wortamrin kichimane Tangkhul wi society social setup itumwe nashanrin pasang khawai re sang khawai gi hili TNL wi level li kuchung ka move sai atum rian ji review la salui ji kachili ka thada shinaw ping hili la equal status mi shikla mai long wi rian atishu da shinaw mier naw ma khai mane hi Tangkhul long ne ji de ka micro level li village wi level li khanga je ji khuira shi ha ya ka singum sangai re khanga je hi khuira khawai ka thada shinaw ping hil assembly member sa da khuira shi athumu opinion hila opinion khamtha ta shinaw we na shop da leye machu ka the shinaw ka chung kha le da leye kha athumli platform hi mami thu ga da ma khamila maning manai athumli ban sa khai gi jila ma lei manai kha shinaw hi ithum kla da mang aning ka khar we stage li le haw ga da ka thada ka tom shigla ga ji tharan li 50-50 representation ka jila opinion ma khui ka maning mane ara micro level li fail saw ga da thaga apex poti we na ji mai thui ga ji ne ra se je ka ithum we Tangkhul shinaw long advisory shinaw na ma sa bai phlung mala mer naw na Tangkhul shinaw long advisor sa phlung la whereas ithum na thum me avu la ga ba chingri gai jiwa shinaw we slogan la ga ba shimkhur ram la kala ithum me mi yor chingri gai ga ji ya avu we ning phanin li ka chung khale ye
society progress hang sakse ge ji hili mayor now le positive fittings khami hi prevu ne wa avu ne wa nali sound sala kha yaron no sa khang sak hi ning khama jing na sha vu wi mangai na te avu ji na ta cham mai na moral standing le la ga ngning de le ga naw ji ma ba thi bai ma ne wayward sa ta ma zat thi bai ma ne hunna kha zat la bai ye atam wi a thi shur da kha ji da da je la avu wi bai mai yang la ga ning ga ka naw tam khui khai ya ning ga zang a naw ki pa na kha ji da wayward sa ta ma zat thi ma re ma pak tu yai ma re ji na ta quality education na ari itum ngala naw ping li la Yuimi na khang ta lairik shimli wa war shimli wa itum nga cham tham gai a khali deal sa ta le itum wi iwi college in a hang se je ga jang o jang ngala naw hi smart sa na te atum hi open minded la sa na te kala atum hi intellectually they are so tata kashung la ke jena ot kasali la atum wi potential hi leina ga chitala ta iwi institution na rate sa se je ka wa shunau na excel sa de iwa hang shabre mer na pingji ma matha mane ge ji maning mane ka ja we subject matter je le master sa ser de le de ka ithumi tam ga ji ka ji shoot leader je la iwi lesson ji mang tam ga ji the ji na shapai la ari hon wi ga shu ga tam le wa ji maning ma de le de ithumi value added course le de skill enhancement course le de ji da how ga practical zang la ka demonstrate sa la ka hand holding sa la ka kala itum klat na role model aka set sa la ka ring ga ji thai ka hang hi wa cha ga ma jor khai mare ka oja ka nga sa la awa ka nga sa la awa ka nga sa la ring ga ji thai ga ji li khama dai ga chung khala ye ji wa ngai na thai sing ga khui kala shudit ga khui ma le ma ta ja ka ji ga tha pong ina ring ji thai ra li itum hi jena church liver organization itumwe DPCA women ga thaliver shinau theology la chungmei shokru no da shinau package mi de me now liver general sa da shinau me now ge general body na mi de le re ka apart from that shinau union na shinau li sponsorship la mi de le de jila one big encouragement for the women to come forward jang ji da church lila church la shinau me now lila tam khangai mi jili mi de le re ka shinau ping hili hunna khawi wanga athum nganing khui pai khawai nganing ka shap khawai chigda ka tom mi da jilala iwa phara da khui ye ari shimkhru hangai re awa na nauli shinau la mer naw la legacy lukhamashan kala important ka sa ching rai cha ka ji mi gen ne yang da je kha iwa siblings ping ji khu wangai na rai cha da mar da mar khlai okay jena ari we jitala thata ithum hiwa ko tong incorporate salaka ko tom rok la ga zat ki di journey akhane ha da miar naw le hang le tu ma miar na bing na ga tia ga miar shok mai ha ya ga tangkhul khang jai ra haw re kala ga shi ga tam jili ina khuram li tam ga zat we experience aka share sanga ye sure ithum wi tangkhul naw ona ga no jaw si jang tangkhul mang ma ji ma de na la lu pa thing thum sam pang ila ala ngra ja da wa na chap cha de phun da klein da kai thum mi na mindset le shinau li than cha da ga an bara shok mi plung re ga ji le de cha ja na mi mang plung re ga ji le de e thum shinau ping na la chikatha jang yap ka zawi ning ma jang sak ngai mani iwa ka ji wa hi da aya li su dam ka zat ka ji le yu ot wa ga in spensa ga iling yur wa mi lo iling chon mi lo India we context li yang ga shina ak mang ma zat ka ba pam lang wa ho mo jini itum ra mui mi va lupa kanu ga mer na ping jing thum tui gai de la tha kha mi wi ram li i ga tha da zat dai ra glass fellow me de ma yang ping they are ready to help me and accompany me and after that atumi advantage go quick vai le gi jin da ji da hu de itum shina ga chung ga victim sai de I feel sai jena tha da hi da ma hang ga bai kha tha da feel sagi ji miya khana realize sagi ji ga chung ka le de le ithumwe shinau le phekar matai sang sakse athumle sound education hi sampang sakse kala athumle good moral standing le la ga jang dignified sala ga na ka ka shung shinau sang sakse je ka ithum ta da mer naw ling nai la ga na og thui ring khang rum saw go da
thada itum counterpart with support equity hi va maintain sang ngai nai gender equity hi leng ngai nai so that we will have a kind of a gender equality unless we create this gender equity where men respect the women and women respect the men as a man and as a woman himalayang lakai na tangda how can we bring about this equality Jena in the classroom or at home or in the social gathering itum hikata respect sa khangrok kya shi khangrok keji hi leng sak nai yes chi hot nang room re Hot example nang sa room da re. originally itum hi gathering le jolo program event le jolo sheba jaga ngala naw ping miar naw sheba sa la shnaw ping la ning chang de le honte expect sa le honte itum miar naw la chi la sak vai la sare yes originally Dr. na hang shoks li churches ping tio mention sa le originally general sa la na da ka hang thad like a specific sa la na if there are any roles the church itum we CSOs ping matala na TKS kala educational institutions ping itum societies later claiming CSOs ping arwi katam now long ji cover TKS mamni la itum area zone wing ten le share le fu ye atum na special focus alaga itum shnau ping le wiwang samik ba bong le sarala roles and responsibilities atum ki katai kwika ka pai arwi sa da klei kham tha le khala chila encourage sa se ka extra sak bai khi mai la le sani klayang itum we shnau ping le teo mang la uplift some fai education sector hili roles and responsibilities are institutions existing institutions ping na khumi ko pai atang for example church ka thana marakali itum them na da leilaga makhrar pingli financially weak sau gi da marakali sponsor sa khami school guy church guy kana mission school ka thala khlei le thai if there are any other practically implement itum na we situation is sak pai le saka are existing institutions mtela na CSO ping church itum educational institution ka katei thada NGO la jangjal ka sak pai le saka chipingwi roles khimo ma khui pai ni kle jik teo share samila in a tweak high adam li Tangkhul Theological Association li research associate sa da hunna ka wat sarum sai Tangkhul Theological Association hina shinau mayar naw ring khangarum li kala shinau li ka katom ka ji hi jang ngarai ka cha mirin rin hili khu ung fai ka chung ka sa de athun no hot na de kala ka ji ka ta church li encourage sa la ka jang motivate sa la ka miar na ping na shepa ko to nga sa mi la women kem room khami la le gi jin ta okay thui khaya atam ka ji ka tha khuli miar na ping na shepa sa mi la ka shina ping li women kem sa khami la le gi jin ta in a project li ot ka sa atam li pastors ping li training hi routine atam we itzungum ka ji da le de ka pastor we approve le train ma sa marala jang jena Ashi we women empowerment we project li pastor we pray na ping hili hapta aga week long jang livelihood we matang li spiritual life we matang li mirin rin we social life we matang li tharmarin we matang li chita da leimi ta pastor pray vu ko chung ga ja lai rik ma ga tam nei ko chung ga ja ka them thang ka mai la jang ei kha thum chili khra chili tha ta enlighten ka sa refresh ka sa jang ko lo ka chung ga realize ka sa chita ta agar ling ren la ka ot ka sa ga jila sam ga phang la experience sa ye the how about our youth miar now ping na shinau ping we conference li extend ma sa pai mala jang shinau ping kum ha de conference sa la ga rei ga sang we maram debate sa ye rei ga sang we shan wai jon wai lang han de athumui pang them lang han de ithumui ram hili na thum na shinau ping li ka tha ta ka tom pai ra miar now ping na ka tha ta shinau ping we wang help sa pai ra kle je ka miar now seminar la pom lo yo ka har na workshop la pom lo yo shinau mang empowerment dar kar sala ithumui miar na be hi empowered masarang la khain dang da ithumui shinau re sang khai apong ma nei ma nei chena India we context na o kuthi we context na yang laga women empowerment da rai ka unless our men are empowered itum shinau hi instrument shon ne khuram li tam za da ka tang korea ron now ping za hang thai na de shefa sa thai na de hostel le ngala na we special invitees de ge being guest li ka pam bing li waza je khashim unga athum ping ji phai fam ma ka ta ung pam ai ji de la kala shinau ji li mai lem la ne la rik dam ka zat ping ji shim li unga ta
chita le helper wan hao jang Okay. te jena ta te itumi khring khrak hili traditionally deeply ingrained sa khai patriarchy culture akhawa leilak te lewa acham aram jewang itumi ning phanin hi shiv sa se Yes. jang kala ta ta support sa khang ro shinaw na mer na we what's a only shipa ma sa khabi church we khu we phasat ka sa lam sa khami ke jima le mane kha I don't know whether our men will ever realize that they can do like as the women had done. And then I wish Mayor now being workshop le salu jo, empowerment program le salu jo, chita sig jiva. How many rao? Dạ xí gì đấy, hăng gì ra rồi chỉ mới chỉ sang ngày sao đang thấy lịch cô. Alright, sorry Ni chi chúng sang sang ngày này. sorry. Okay, ning share ari vice versa sak vice ari itu miar now ping la shna ma an expect sa ba imre anything that they to me thui clear the way na how pok laga itu miar now saran lak chong khale sara da shit sangai itu me ning chuk hi ara khre laga ji khale da olden times primitive atam we meaning la ari tum with the change of time itum la check vai che hot na da khale lak chong khale le da shit sangai Arwi chi hon ka mai na ina kurum na Yuimi li la na han bo pa mau ka na we thai ka khui li Arwi na TKS li zang de le chi mam ni la educational institution ali la zang de le itum we church itum we Arwi existing institutions be hina itum we shnao we wang khi me sami pai kliang aja shnao we wortamrin we wang khang zek saw with a shnao li specific sala ga na focus sala contextualize sala ga discuss house no we thai ka khui li kima mai extra hi samik pai le kliang this how the shnao le tyo mai card khwe da gi meaning ne but then uplift samik pai vai empowerment hi mathang mai mi pai mai khawai are we doctor na tyo mai ka mention sai ri chilin na room sang ngai khima ga tha le sara idumi society hi shinao bing limik nam gi obvious msam ne yang that it's a very soft subtle sala ga na shinao bing mierao bing na shinao bing ni ma khangjon arimem na khang na da help rong sa hai ta sai da idum la da society jili okay da oppress sa hai bing li help sa ji ga ai ka cham ka shibing da general sa ning thui heng wa ya ina jaina arimem na hangle gi na hapning kwi ishi TKS na la akshi da ishi hi azui tanner hili ka chang khat wa scholarship program mi faik sane the jaina student body ka tha bing hina thada arava inina discuss out da idum la realize sang ai sai shinau bing le educate ka sai kya importance ha le ji pa hiang the jaina ka chi ka tha family na thada effort ma sa khra le ka wa eva as a student body idumi wanga thada ramramwi idumi TKS federating unit avun la or TKS na la hada shinao kachawi ram avu na shinao excel academically excellent katam now student ha woman student ha li ishina sponsor sara for this many years kachikta 12 kubai laga ali BN dang the sponsor sara jikta wi sponsorship program hi la thada leisi jiwa shinao thembing hi chungmei da thada leila bai gi hi ina shitsangai jaina thang mem na khang na da shinao bing wi empowerment hi idum na hi da discuss ham mang ma da ara idumi society na awa bing na realize mak sai gi thak le ji ka thada idumi long nawi apex wili Vashum da shinao bing li leadership khami hi gade go chote TKS li shinao na president sari ji ka Ujina jina in ka sala bai ka awi council members pingwa shinao ba tim khu ngai mre ana president ka saji wi from my personal experience jaina kha awi example khu ngai iwing so na han na khang ne aram hi shinao bingli la VLE sangam ning ne ka at least assembly ji ra jang no da chot la kai na pilot project we mo ngai na shinao bingli la ra jang bai ra gi assembly le shem khu je da jaina ra shinao bing hi rai je ka business nga jek phokura je na pre now bing sli cho cha shemo lo da cha shemli jo sho ga wi je the jaina I think the idum he firstly he had realize our shinao bing he leadership atum the leadership position le atum decision makers ha kha kya kha impactful sa le society ha hi ji idum we small church li chairman sa hi youth chairman sa hi shinao na pak sam le mre kashalam sharang ile sa kha I really commend the church Tangkhul Baptist Church Delhi we youth chairperson ni shinao na sadle le mi wan zimik okay hong phung now ne Ramlal Anand ni professor assistant professor sam phung cham dala okay yes sadle
ka Cái là sa sare ka phanyung cham jari je. metro cities we maning la ithumi village level ithumi town hi liang the jain chi ha the leadership quality hi ithumi leadership status mi phogai ka wa shinau bing la athum la sa thai la mo thai ga shinau bing li ka tom se ji ba hi ithum na shinau bing ba hi academically excellence hai ali sponsor sa mi lo je dam li willing sa mai la bai the ina thada jihan ka chana hali why because shinau bing li option khani rai ka shinau in mer now the khani ni hi topper ka option hi rai ka mi bing hi mer now what you say the jain shinau bing hi la they are equal important ki ba hi ithum na shinau bing we kata athumi potential ba hi ishi ithumi society na cha kha yusum sam ni ngo the jain chi ta da sai ka wa ithum hi thada shinau bing li opportunity khami hi thada ithumi ning hi accepting samai la bai ji khui kala important samai kap kuchi wa yes eva katam na longa hana thada shinau avoli khang khui gi hi ya sang sak ngai ishi ti case la ishi wi thada at least ajukum itinerary hi live scholarship gi ba hi thada ensure sa fai gi wa plan sa ne the jili la idea ha samangai thada jibaji yeah I think that is going to be very useful for us okay ni share kamata suggestion kamata advice like je every unit na chi sa shabao si chi ba example Tangkhul more than 200 villages later right okay every year or the achieve 10 years li 200 plus shinau li khangui si chi achieve it's going to be a good help and then ishi society uplift sami la the shit ka sang le khanaw sa da closing remark ngurum thalaga in kurum la Yuimi wan ha ba ga athang na mention ga sa le shinau kla the shinau we importance realize sa ku la sometimes we have to be selfish the la zang la yes in actually aka realize sa ku ya kana athang doctor na kan lik teo ka itum hi shinau bing empower sang success ka athang thal la ka shinau bing li decision making platform ni chungmei da zang success ja ka shinau kla da saraka miar naw zang ka saki ji ka khani ni ngrum ka saki ji ka ji la khara tai question ni arwe shinau kla da sa se ji hi li you last question ba na ba for example itumwe apam hili quality education matha da makle wang da khuira ina class 10 hi metric tower jilka or metric tha ga fail sa ga futyo jungle jungshai 12 aina 10 hi danger sa wi ti ja dam mathala ga na matam ji should be hai thuki da aga kaji ja wi caliber ka ja potential yes leadership role ji an mo khui tu da potential ji matha da mak thila lai ba pa mai jana ari lai da klai shinau matala ga na like tam chat da klai ping yes ku chung ka excel sa da klai le but then general saline kheng chi tran very few percentage it to successful sa da klai successful rate hi jana Tangkhul na shinau like tam chat da klai ping li what is your message to them tam da klai ping hi li khi hang ji phun ngai kala athong bing hang khai ji li beisa la ga na na ka chi ga tha shong za li chang sang ari miar naw li how say miar naw hi itum na phap ta manai ra then shinau li specific sala ga na focus sala ga athung lari ka tam shongjai ka thada wang sangai chi no closing remarks ada ka hamila shinau bing hi ithum hi ija khlata wi wang khapning hi important sala kai hada ka ta hang si da you closing remark lai tam za dak lai ping li focus out sai narrow down sa sai chi le okay then in iwi khapsing liver na katam hi na khlato wang tam sangai na tam dag le now the othi salaga shimkhuring phal ai ring ngai or ishi akto wang amai wang avo wali ring phang sak fai ni da mum chung sangai ni kha na light tam dag le i khlatar ri sang fai hi iwi queen to hi iwi ning hi hak sang fai ni ji na khlatali embrace salaga tamai kha wa ithum na kining jankle gi hi at the end of the day ithum chili Vashum yo in a like the me eva ishameli hisamir ishi even now the isha currently in pal impom sagraji thau khaping ning le eva in a kining jankle ang gi hi young laga tam khui sai the eva emotionally satisfied sai in ari pom dakli hilia the jain ithum hi emotionally miav hi emotionally satisfied sai ka wa shinaur no mir naur no society li contribute ka sai selfish samne the jain you wanga when you are pursuing your studies na like pa dam exam ga tha dam ni la nakla to wang muchuk laga
ichak la to wang juk laga hi wa iu pha fai ne now the we progress we wang ne gi jim juk la tam sakai I think that is one way forward okay ning share yes originally ke chi chaw wang ne da phaning la ka katam chi tran ka daily sak mi cha automatically Yes. chogra sara da shit sang yes ari closing remark mi hai ni share khanao sa da doctor wila closing remark ji ari chi pom re no way experience no ari no present situation lir no thai khawau lir no beisa laga ari shanao bing ishi tangkhul na shanao bing larik tam za da klai bing hili larik ta mang lam ning la in na general salai ma shmai kala it's up to you ka but la na larik tam now bing focus laga no message ki la ji closing remarks ada ka share samila inari damsa taklaya shinau ga tongali message hangai nana gachi gatha wordam kashigatam linganing da laikla jili sing tit laga focus at tit laga nana ji professionally achieve saire jayaga jina wi mirin lakne kala kashugatam gaji ji tharanle nakla de equip salo ta hangai mirin hi mahangrar mane na otpam sam phangla pai masam phangla pai businessman akhali okthurum la paye luikhwana akhali okthurum la paye nana shudam dak lejli nana ningsang lagena tamkhilaga mirinui life skill chi acquire saira jaya ka na mangang mane ari iwi wang hanglo je khaba I okthui ji ge tewga musong je de luiwa thyo se jilla I luiwa theire I luikhwana wi naune I leikhlon ot saulo jilla I leilon theire I leikhlon wi thata iwi khamachukli lon shapra de I confidently chi thata shina akana class thrali tam tangai la 12 li tangai la graduate na tanghau ge jilla master wa ge jilla professionally wa ge jilla or any vocational field is at the clipping ka jana sa da kleji shit khilo chi tha ka na self confidence le haure dignity ji le haure na dignity le khai chi tharan le khya ga shi ga ji hiwa mirin le khya ka ji hiwa thata no we mirin ji li mi na le gi gi jin da demand sa ga pai maning mane ji dala jaw ga da apam ga ji li meite li mayang li tangkhul li na ka ga li simpan da ji la dignified sala khaya freli ga thaya shinaw akhanga sa da nganing da khlai ji li thata more standing lai la gaina malung san la gaina malung ping la gaina tamkhing sak ngai tala jiwe athi shu da nganing sing ngai ka shapa jang kala da chan sabai ra jiga mi na ma chan ka pai ma le mane je na shudam da khlai ga tong ali kla khama hai la nga saru no kala tangkhul wi wang asset akha nga sa prung ra ga ji nga sa sek vai la ithum frivali se asa la ga tamlo ga ji hangai okay ning share doctor aina kurim la Yuimi nani na aja show lirazang milaga nani with hangmed nani experience nani vision matala in share sa mere and I'm sure aja ishik tum da discuss sa kai ishik tum li hol li mutang mer da shit sang thousands of viewers thousands of tangkhuls now yang gi da klei ne or even non tangkhuls la yang sare tangkhul tu ka shaving sorry atumna khayang je na taking quick chung ka samphang da shit sang and then practically implement sak ba la chung ka jang da lai tum discuss ka sawi li Lamlang da sak pa lak chung khalai lak tale taking ko khuya institution taking quick haya mi phuj ping jiwa sara da shit sangai itum ne da discuss ada klai are ma mang samrai nani na ra laga ishi society le enlighten ra sami kai hi chung khaning share nani na shinau bing wang hi a concern le mi laga progress sak vai kala mer nau bing lila le shila gai na concern le la gai na al chen nani na hangai bing hi mer nau bing itumไม่ชิลากมั้ยนั่นถุนนะ concern เลยแต่เลยเชื่อได้ก็หางเนี่ยแต่คุยได้เลยนิ่งสิจังก็แต่นั่นนี่นะสาวกิจไซโก้เลยอาทิตย์เมื่อเนาะมันแต่ละกันนะนั่นนี่นะที่ชุดมีอากาศได้สกูลเลย worship เลยลาริกตามีได้เลยอยู่มังไงเนี่ยฉันเอาละเมื่อนาละก็ต้องคำท้าทำคุยไปว่าเวงสารโน role model ลักษณะอันด็อกเตอร์เลยนู่นอาจารย์เป็น inspire ซะแต่นั่นนี่ละนู่นก็ทำน่าเป็น inspire ซะละก็เทียมทั้งขมายเวอร์ทั้งเทียมทั้งขมายจุ่มก็ชอบรู้นู่นจริงiwi final we sadly ajkum session na niwi sawa ki ji sai kor mai mer no ji we salaga ni share ji hanglu shidle ye kala ja special episode li rayang mi da klein tum sai kor lek chung kaning share acha itum na discuss sak hyping hi itum na
teaching kui laga practically implement sak pai mang de leye itum rhetoric salai na masak pai mutu shok tak le akla mazang de le mane ache shi special guest kanina share sa dak le chen itum na day to day lively implement sa pai dak le ping chiba sa se ji special salai request sangai de le ache itum mer now ping man folk ping li itum wi shong li sak pai chung khara hang de le ko itum mer now ping ning hak mai se mer shok mai se Myanmar shock by area chili Myanmar shock la ki kam tham ne ka ka jan kat hik thai li Myanmar shock ki ne shnau ping le khang ka shnau ping le sheba sa khmi shnau ping nga jan dak le area chili ithum chi pui sang khmi shnau ping da masar la le dak le chi ithum sa khmi hi Myanmar shock ka jan kat ne ji hangai jau ki da ithum arihon atamili postmodern era technological era atamili ithum hi sa ka pai apong chung khale de le hi ithum sai ga pom la ga Octuran maning mane itum shinau ping la khangka la ka itum equal status le octum room ka bai suggest sangai advice sangai shinau la miarnau la we are all equal in the eyes of God in the eyes of the law shinau ping la ning matiawa say itum hi vrau miktali ayun miktali itum akaser ngarai cha sere shinau ping na darkar sai pi miarnau ping la hanglo miarnau ping la itum communication le mai say itum engage mtha mai salaga shinau miarnau da makhai hai la itum aka ko da mirin pai de itum ko exist agi ne starting from our home itum shimwe na family we na tu laga itum ko exist agi ne transparency ji laga itum akaina ka tong rok laga progressive sala khaya society aka sang sakse until and unless itumi akasada mok thing room la kain tang da shinau miar da khai da le kain tang da itumi progress sam rai ram we public assembly li itum muchuk ngeng lo shinau makrak chung khale fuye shinau li invite mak sak chung khale fuye shinau li decision making platform ni mukhi krak chung khale le fuye athang itum discuss sai re word term hile itum shinau bing le thala kaina ka tom gi chi thada ma le range itum we shimkhula le de le re shinau bing lai mutam la saglak chung khale da klai responsibility te hen chung khar da mi da klai hi miar no pi tum khang khui se itum society ak sada church jang ga educational institutions bing jang CSOs bing jang itum NGO bing jang la ga itum khamatha khamaga nga progressive educated society aka sem ka sei ji final message ada mi ngai ne itum gu tong gali ning share next episode le itum psycho sampang share li sit sei ji oi sali sit le share